Ulishawahi kujiuliza nini kingetokea kama tungelijua kesho? Mimi nilijiuliza na nikapata baadhi ya majibu, na wewe msikilizaji, jaribu kujiuliza swali hili tuone majibu yake. Ni nini kingetokea kama tungeyajua yatakayotokea kesho? Mimi wakati natafakari swali hili nilipata majibu yafuatayo. Kama tungelijua ya kesho, basi tusingetenda dhambi, au basi tungelitubu dhambi. Kama mtu angelijua leo ni siku yake ya mwisho kuwepo duniani, basi inawezekana angeuza mali zake zote na kuwapa maskini, kisha akatubu dhambi zake. Kama tungelijua ya kesho, basi tungependana sana, na hata tungejipendekeza kwa watu, au watu wangejipendekeza kwetu. Kama watu wangelijua nafasi utakayokuwa nayo kesho ofisini kwako, basi inawezekana wangekupenda sana na ungepata marafiki wengi sana. Kama tungelijua ya kesho, basi tungechukiana sana. Kama watu wangejua kesho yako, kama watu wangefahamu kesho wewe ndiye mkuu wa hiyo ofisi mnapofanyia kazi, basi kuna uwezekano ungejipatia maadui wa kutosha. Kama tungejua kesho, tungeishi kinafiki sana. Tungeishi katikati ya watu ambao hatuwapendi kwa sababu tu tunajua kesho watapata mafanikio ambayo tukiwa karibu nao na sisi tutanufaika. Kama watu wangejua kesho yetu, wangeishi na sisi kinafiki wakisubiri mafanikio yetu. Kama tungeijua kesho, tungeheshimiana sana. Lakini pia kama tungeijua kesho, tungechukiana sana. Na pia kama tungeijua kesho, tungezarauliana sana. Mungu nafikiri alituficha kesho ili tuishi maisha halisi. Nilijaribu tu kujiuliza swali hili nikapata majibu haya. Natamani kujifunza zaidi. Kama na wewe msikilizaji unalo lolote la kuongezea, nitafurahi sana.